government na to se pot ani ni ko amana official na to hum to pa mama amna kari to ge hai bato to hum to pa government of India ki ma ki responsibility se article 355 na hari se external aggression leiba tar di lebak tu da mana kangadab ni prajado internal disturbance le besu mana state tu da mating pangaga le heloi da bani ese constitutional mandate to government union government to da ba ya da ba magi mathau amane mana tawgera tawrera haibadu amani adu to da ba ya de government am le ta di citizen ngau external aggression ji karino mapandagi mi changaga akhoi gi lamda karan toramba mi phuramba mi phaba kidnapping tawre crime tawre loisuno tawre adu tadi masi external aggression ni article 355 ki makhada aduna manipur article 355 lei ba hana haina gi bodo aduna masina du mandate tawi moina ngakthok kadani moi duty ni habisi ma thamjake ba mathang da moina kari tawge na yeng kan se government of India se khoi gi una usanada ba manba ma amana sungkhang khang da ba ma kaino tawi no je masi akhoi na sum yeng ka da manipur crisis se karino haibase government of India se khang da ba mali problem sina karino aduga mana tawi sina karino kanda real problem se manipur da lai base akhoi gi ethnic community 40 plus lai base masi se manipur se always thaine de ge dum multi ethnic society ma adum thaine de ge oirei masi se pulap le minaba society ni north se 200 plus community lai bani sida irang lai ta di adum problem lai ni haibe gi problem no khangna mi sing se compartment amam da khoi gi box am da sitana kuki thamba sida maring adu mathang mathang thabaga compartment macha thukai bagi mo ga ma tor adi peace has a sunglay leroy have thamjage aduna government of India ra khoina appeal to base government of India gi policy ki mamang da lakpa sing je manipur da lakpa every political agent adiki north ki bridges matam lakpa se army oitar su adaga moi civil service ki lakta su anthropologist ngakta laeba aduna moi se missing je kamaina rule to gode ge the compartment thuga ga mana suppose hana mi je pull up le ram pote miti nation bud le ram adu mana adu kuki ha bo wahi naga bo wahi ma ji british mata da mana sile business man definition je mana piraga rule to ban waina ba madugi definition du gi chongthora ga akhoi na haina 1949 di akhoi India da yawram ni na madu ma da pura tokthora ga anobo world ama hai mi je mana aduni mana nga sina aduni ha ba du gi beyond chokot pa lomda purak na bo honna ba do madugi do kitang watli have se thamjage ba mathang da khoina handak ki se crisis da khoina u ba se mi sing sigi immediate problem se solve ta bai mahota makha chathan ba do ina mateng pamba mali bi thamjage ba masi kai gna kan da suppose akhoina mayam ta hari se suppose churchampur da me thada thokpa ayukta kero thare forest office mai thare mathang sum sandrop kansis da mayam na hai ba se madu da immediate measures khara even mi khara sira bisu ko mi si badu di noi te du even mi khara kap tra khotar kha to matam da control tawni is yam hai ari mathang da mu akhoi ukhul gi se da major crisis se kai na kan da hojik hai ba imphal ukhul lambi se da chatpa ya de se kari gino number 1 takul macha cheno ma chapya ya kai kan chatti ba khun amani se gi chappa se khun amani le ba khun amani se atoba jati na takul na tam atoba jati na tawa hai ba sing se da moi da thingba ngame ba thingba ngame se kai gino ha kan da moi da nomai le arms slave aro tadi haiba khun mari se da mi amamam akhoi gi moina BSF ogera CRP ogera manipur police ogera company company ani ni thamaga irang se lui de phok thamba kari kai gi hedo hosbok thamde haiding hanga even haiba ham se da police bok changba ngamde akhoi litan gi police osina changmu bada changhala ke haigumba adumaina adona haiba ham sing se da government of India amasung government manipur na chap chaba public order se maintain to ge ha mo the will power do ude aduga masing le tabra haidi masing le ti haibadi yaroi ke na kan 2023 ge matung da taptai lai central military forces hojik su bengal election ge chakra matung da hojik 178 companies lai re 178 companies plus 180 hairone 170 to 180 labor companies da company tara mutang adai da thambam da karigi ngamoi doino hai 178 chirigi irang leibam ham sing aduna irang leibam mafam da di thamdaba haiba sing kadai da thamge hapse aduna akhoina ju pamba se government of manipur government of India na after 2023 Churchampur incident amana litan incident ki matung da kari security measures lo khalle haiba se manipur ki prajada takku matam oire haiba thamjage ba aduga masida toriba mi se conflicting oi hata di suppose gari se mi amna thawadi gari do magi kero do yoni bahum do yoni adu manipur ki security aspect se khoi uri se gari se mi ma thona thawe amana chief minister pai chief minister se
security advisor sorry kadogi advisor Kuldeep Singh na pai mana unified command ki mana hoji security beja se masi kai gun hakanda hana thoki bo order kak tri bo hoji su security advisor se kaino oi manmark ta kaino phambai wani chief minister na mai last close the job dugi aduna security measure se chief minister su tawi home minister su tawi adegi kaino su tawi security advisor su tawi army su tawi asana phul su tawi sera bishop to bishop tawi kana na tawi no se tasina khangde akoina haide manipur situation je solve to ga tari one leader one command anybody oisanu phajana autang tawga decision law matam da yani somda amana thajini asomi changhal loi aduna masigi mayam se resolve to ga tari will power kanba arige center haibasu kha mungna bangam tare ko yade akoi si public order is akoi state schedule ni state subject ni akoi masi toge adu manipur gi da leiba praja pumba se wahal loi aduga masis da akoi da lochilak da haiba haibu akoi gi citizen chola ba aduga magi khun cholak pada madui da magi inquiry to da base sab chaba ari magina state amge subject se magi macham sola di mana ngapum to eba ngapum tok ba wahi nganga kadi prajana modan pe da solakani aduna khoi praja asan ka saun tholei do ngangi do aduna wari ba praja dugi moina yum leita ba khota ba ahamba da immediate resolution pi ba lefam chapam gi compensation pi ba ahum sub da punish to ba criminal sing identify tor ahum je to de kai di sungai lore aduna punishment to haiba map se pull up to view maduna tadi akhoi praja map se wa bana lore ni oza gi undi oza how do you see the situation si gi post da kar maina haibi ni hujik lai di ba assam rifle khut yaw wi haiba aduga external aggression ahan bi gi na comment tham bi ni uza ki nasai question hang bada external aggression gi parliament tham gi be do badai sentence amani dang adu hana wamang ai tham janing ba se koi gi parliament amasung assembly se message da oi de bangam ba yade wrong statement pi ba yade aduka contradictory statement pi ba yade kain ba pi ba tadi mi do unfit hain haini unfit to be a minister unfit oi haina ko aduna masigi se parliamentary procedure da lananga ki ba se atoba member of parliament ta ga email na kamani chung thokani na ta kari action lokak ni ha je parliamentary procedure lai jai madu to kham tok ba to biu akoina natte to do se mp mayam duna statement hanjan thola di oi de basuma oi hadi contradictory ngasi nam haiba hayeng nam ma haiba amana haiba madugan haiba do mi na haiba di ai ko adu representative ba union government ta state government representative do la na hai adi madu chumthok na ba plus madu gi mathakta asing ba chap chabi ma haibiu haiba do madu procedure lai jai madu to biu hai sin han thamjage ba mathang da khoi na hu yeng do se hojiki myanmar ga taina ba da tholai ba sigi sida yamlu bamna pot ani hum leiba amana akhoi somda operate tori ba keno adagi kene moisi amana military wing chamani ko adagi akhoi gi maru ise masi jakoi tung da chala yim matam da 1987 1988 cha maru oi kaina kan hojiki haiba mafam sigi asomgi wangma da 1987 se da akhoi gi nehlu kipje na sina mane kene faise mane sem doi ne ba adugi mathangi chahi se da keno asina aduna haukipna mana form to doini haiba khunjiga thangnaba khul monoi khunna sida sem dori neba muisina laga na manipur da changa matung da modbung da operate to hau toini hawbadi lon mak kano dagini ado moina 1997 sorry 1988 ta moina harise 87 88 harise mogi foundation da moina haiba concept da harise moina haiba da asomda leiba sina leiragana b somda leiragana a aruga mogi men wakhalon di ani se pula punchalaga separate nation ama form to wani kairuba ngamdraba kaino acho nation ani involve torobnina akhoi somda leibaduna boc asomda leibaduna aoc haraga dum lekhibani haibasi ma thamjageba aduna amorom da yengoradi ani se amna mai lena ba plus moise two sides of the same coin hagadra yam nakna leiba ethnic groups manaba aduga plus moigi kaino se nationality sisu confusion da leiba kangu mayam lei haibsu thamjageba aduga asomda legana b ore somda lakanda a gomba kene any haiku matam moise suspension of operation da assam rifles ki kmk maya da adu moigi makhada leiba kangu ni kaino kan government of india ne government of manipur ne ari amasung moiga agreement suspension of operation 2008 tagi operator matung da same moida 6000 stipend piraga adum thamba kanguni adum suspension operation da relation yamna phai haibsu thamjageba adigi hojiki haiba myanmar gi ya hana hai ka cheda circumstantial evidences and khasoi leineba kaman operate to gena suppose attack to basi da chumtring na mi khalak pasiga question lak pasiga strategy mana deba chumtring lak salak pasidi frontal act sidi mi yam deba question lak pa o formation na ta c formation na chang pa formation sidi mi yameba adun hojiki attack sida yung kuni thoi thari se
moina haibada koina changsala sai khoi tamonsu thambi khibto koina khunjo question leba question ba kan sida moi thau changi gari changi yam changi ba aru moina mafhum duragi laptop puki mobile puki mafhum duragi gari bike hurali chabunam puki ba gari tare huran ba gari mai tharam ba mi gari yum kuni thoi ngaktang da mai pung mari da laga tharam ba se pochari yam pusale pochai che macha ma su amani pusala pa duna mi yam chang ei sine ba dunga sai nupi ma pharu ba nathor ko nupi se mongonda hangba matam da atagi journalist ma hangma matam da mongonda haiba da mosi metelon khangde haiba adu metelon khangba ama yaw hai interpreter hai mana ko interpreter sina ma ji kana no da magi through the voice anei haiba adu maru ma haise asomda lakpa khar labla lakpa sidi manipuri phajana khangde somda leiba manipur romda leiba tangkuli mayam ji metelon phajana ngangi mete su yam yawi metelon phajana ngangi aduna laiba sing to moina ngangi ba chali ba joi da India yu besi da khoi dum khangi dana ko lon de khangdi amade khar madugi character manada khar yawi aduna moise Myanmar cha soina oini Kna-B oini moi masana ju haijei ese nupi se statement ke ta hayeba ari another mo yenkanda sumana to je kari dano statement pido se la kan official statement ke de la ke kan police na har pasi achumbo do ne police ne kari statement pi ke kanda baham ju police leba police leba je koi sinma da yaw ba hapeng se laga koi thaini sinma du chei ga paraga leba do adugi phibam du ne ba yamde kuchu kulai paraga yamnu adi full fledged police station akoin harba police station du nateba harba moigi moina FIR pan ba di Kna-B je yam haiba moina harba di FIR basis every investigation gi basis horok to se wasim ne pikhalai ba inspector ne pikhalai ba basis the inquiry horok to ne adu yap chira baru e moina hobuje aduna hojike haiba FIR hojike masigi statement je kaino thokpa statement ni ko basis tawje modu chalu ba journalist me aduna moigi OC dur kai ka hanga pe ko moina haiba da FIR pali FIR da Kna-B hai B wai tadi asumgi oidoini esi moina hayo adun FIR basis the base doctor di adu loidoini sineba adagi another aspect ama koni umatam da sigi mafam se kai checksel lodraba free for all thado ba adu tadi kya nungai ro kai na hakanda hojik kasi thoi ba irang se hana hojik ukrul da mayamna haibada yu thakbang anupam cha mani ngok senam di horokuni hari ni ko madi sum sandra lae lak pasina me kiri se kari ma akhoi manipur side da su free je thadok khibam man bam yaw di control tawda di sum sangdok khi ba masi sangdok pa se resolve tawge haba will power du ude resolve tawba se masi ki am luri sina ne masi se asongin Myanmar da ngasi molnoi khun ngasagi Kna-B gi founder oriba nelun kipjen hoina Kna-B hojiki kuki militancy hogdoi se mochi Myanmar mtang tri mai haje se moi sigi khunji ngasi mai thai na report am lae asom dani haje aduna masigi crisis se Myanmar sarigi matang swai sida sangdok pa ya bagi ya kui no obi ya bagi resolve ta hogdadi aduna government of Manipur na nga ki haibe na taba nga ki visit to pai adubu visit to na taba masi kamaina tawgeta ke kan strategy ahum lokapata ka oyen thamjage ba ihan nambada police se phajne strategy tawba police na investigate tawdoini haiba du foreigner changaira changte do asana progi report na basis tawba yaro police ki reporter laktoini every report che police hai se quite dakar ne maham kadi makta law and order public order hai se schedule da yaro se police na tawda na police phajne strategy tawraga hojik le basis da SP maki rank na su SI osim ki rank le di miyam yam oiba DSP ki rank hojik crisis loi dingai da ne even yam dur adi border da kai kada DIG rank thami DIG rank thamadi SP mari nga le rani SP ki makha da mai adu la ani aduna at least irang se loi di podi kano da DIG ma mafam dur station toba if possible IG ma tawradi oini aduna tabeda adu ching hai oini crisis se loi di pawda ma layu hai basima ama thamba matakar oi ani subada Assam Rifles ki kai toba tabda suppose atopa lamgi international border me adu nga everything se mo local politics te involved tawde suppose kanona Nepal da toriba SSB tawro BSF da Bangladesh ka Pakistan ga tawro IDBP na China ga tawro mo se local politics te yohande hadi mo ki line da mo clear cut order ne mi change kapu dahan me 7 da mi ani kapi Bangladesh ki chang da smuggler ni even sanani pusela ko do no mai kape ba Bangladesh ki da ngan mi 7 da nan boji pi ki do mi da ngan han da adu mo clear cut order ne mo ke adu akhoi ki di haibo operator ba Assam Rifles se civic action program population to moi local politics involved to aduna local politics actually plus moi atopa na counter agency operation su moi se ne atopa thabak ta su myam sena bani na manadeva aduna masigi border ko hado se clear cut karam changba yaro haji smuggler and illegal immigrant no moi puslap kangu changba yaro hai ba irang silui de pogi thamba ma
standard police tawba ma aduga fajana sigi crisis se resolve tawba will power ma yauna tawdadi chin haida tawba natadi si se yam kuida tawkini ato masi se atop de district na international classes for lakpa yai aduga masi se da masigi kyam luge have seriousness se government of India da haiba numit che operation sindur no akena celebrate tawba numit thokpani asom dana kanum tawena lan tawi ko tamon thambi khiba khigi kano da attack tawre no operation surgical strike tawri dini chalaga aduga sumaina nupi angang phaba yum India gi changa ga yum kuri thoi mai thaba chukulai theft tawhiba criminal activities yaw basi dai se tumina le se karigino haiba khunse kilometer yankhai chamada aloida asai phalgi post lai inak nang na kamai tawrino hakana inquiry amasu tawbiu hanam tagadam ne inquiry se kana tawni departmental inquiry yaroi kha chawa inquiry tawta di matung da kai thol oiram taw ga ya ge hado ari ta di soiram ba yaw ba su punishment akoi se da punishment have concept sungai lektre border da lai ba suppose hoji ka ha company command dam ne tawdini company commander se am chaw ne te ko major ma captain ama angang na ham na di tawdini ba Mawanda kamai tawdana mi se changa ino have se accountable o henda di free da sum thado khradi akoi lebak se yaro accountable o henbiu punish to biu chumna to birang mana kero pibi award pibiu tawgada bado to biu chin haida to biganu ana president okay sir yam pazan thabire wazana su je khogi Assam Rifle gi atoba khogi question se haita de akoina mamang da sum ningsing akpa ya base me mama khogi magi sigi question external aggression gi su leire aduga akoina sum ningsing ba ya base tampak ta su Assam Rifle gi thawong sing da makoi leine ne na kai gi ma thodom thokpada nongmai kapa gi khut thokna bigi makoi nakna leina ta hog da ba moina security si akoi gi pibi da bai pot me amam leikre aduga akoi gi sigi matang ki da akoi gi PDF aduga Kna-B border ngamkhai da leiba singse masi state da Assam Rifle na la aka da makoi ga totna ra kan da support pibigi mawong da leibana Assam Rifle mafam du degi lokthok pikro haina khunja sing hai big wafam mamang ga leiki begi me mama khoi gi Kamjong gi da su adu tuma points to be noted sima leikre aduga mu Assam Rifle ma ukrul degi pong sana mu akoi gi hawgalak ba hai tar ukrul gi litan gi thodok sidagi amuk February gi degi hawrak pa posina la akan sida huji akoi gi maitei ta ba se ke khoi under control leire hairaga gi tampa kilam sima sigi thamma matung da akoi gi sing da mu haigala kan da chap man ba mawong sidai sida akoi gi makha samthara ko pot amka ubusi mamang soi highlight tawje khibdu ana akoi gi litan dagi sina kaithet lagi aduga akoi gi kangpokpi gi akoi gi cycle ukrul gi litan adagi sida mayam lakpa link sing hai tare sigi sing mesu achabu wahang ne mayam na akoi gi buffer area ma khak maitei ta ba kugi akoi gi naga ta bam phom sing da moina akoi gi sandokna bu honarak pai tare sigi pot ama khak lak pase thamna na bu honarak pasi sisu achabu wahang ni akoi gi part of plan hai tare aduna hujik sing da mu changkhila ko moi gi mission moi gi plan hai tare sidai sida laingak na su center dagi su response atop palam do torom ta di tawni sika do yenga leino habi accountable oi do wahangam chawng lei aduna mastage the India government gi karamba part of plan hai tare seida mukoina kano tawrakanda khoi gi irang hauri ba kangbu sina hai tare karamba khoi gi movement maitei gi oro naga gi oro kai gumba makoina pai po hai ba posi masi mapung phana na bai damangta masi ngak thok na bai damangta buffer area am se makanda buffer area ma sando akanda changsilak pa du gumba mission la hai ba gi wahangju hangdaba yadaba area am khak thok le hai tare oja sade je lak se gi oja gi mo se kamain to biningi hujik ching da chamana ba pattern da sigi mawong ki da mo makha samtharak pa aduna maitei ta ba aduga tampa kilam maruina aduga naga ta ba area sing da leng ot pa yadana be damak ta ko gi buffer area am sadok na phonarak pa sina India government ki karamba akoi gi movement natraga plan hai tare masidai sida akoi gi keno singina irang hauri ba ku gi militant singina moina sise karmaina si support to bona traga asi kamaina anticipate to bun hai bu form si kamain tham bining uja government na to ba se pot ani ni ko aman official na to hum to pa mama amna kai to ge hai ba to Tohum Tokpa Government of India ki magi responsibility se Article 355 na hari se external aggression labor tardi lebak to the mana kangadabni prajado internal disturbance layer besu mana state to the mating pangaga leheloi dabani se constitutional mandate to government union government to daba ya daba magi mathau amane mana tawgera tawrera haibudu amani adu to daba ya de government am leita di citizen ngau external aggression je karino mapandagi mi changaga akhoi gi lamda karen toramba mi phuramba mi phaba kidnapping tawre crime tawre loisuno tawre adoi tari masi external aggression ni article 355 ki makha da aduna manipur article 355 lei
hana hainakibado aduna masina do mandate tawi moina ngakthokadani moi duty ni habisi mathamjakeba mathang da moina kari tawge na yengkan sida government of India se khogi una usanadaba manba ma amana sungkhang khangdaba ma kaino tawino je masi akhone sum yengkada manipur crisis se karino haibase government of India se khangdaba mali problem sina karino aduga mana tawrisina karino kanda real problem se manipur la ibase akhoi ethnic community 40 plus la ibase masi se manipur se always thaine de dum multi ethnic society ma adum thaine de oirei masi se pulap le minaba society ni north se 200 plus community la ibani sida irang leita di adum problem le ni haibegi problem no khangna mi sing se compartment amamda akhoi box amda sitana kuki thamba sida maring adu mathang thabaga compartment macha thukai bagi mo ngam tor adi peace has a sunglay leroy have tamjageba aduna government of India akhina appeal tawbase government of India gi policy ki mamang da lakpa singje manipur da lakpa every political agent adagi north ki bridges matam lakpa se army oitar su adaga mo civil service ki lakta su anthropologist naktala eba aduna mo se missing je kamaina rule tawdage the compartment thugairaga mana suppose hana mi je pull up leram pote miti nation bud lerame adu mana adu kuki haiba wahi naga haiba wahi mamsi british mata da mana sile business man definition je mana piraga rule to banwai na ba madugi definition du gi chongthoraga akoina haina 1949 di akoi India da yawramni na madu ma da pura tokthораga anobo world lama hari mi je mana aduni mana ngang sina aduni haiba dugi beyond chokotpa lomda purakna bo honna ba do madugi do kitang watli heb se thamjage ba mathang da khoina handak ki se crisis da khoina u ba se mi sing sigi immediate problem se solve tabai mahota makha chathan ba do ina mateng pangba mali heb se thamjage ba masi kai gna kanda suppose akoin mayam tan hari se suppose churachampur da me thada thokpa ayukta kero thare forest office mai thare mathang sum sandrop kansis da mayam na haibase maduda immediate measures khara even mi khara sirab su ko mi si badudi noi te du even mi khara kaptra khotra kha to matam da control tawni su yam hai ari mathang da mu akhoi ukhul gi se da major crisis kai na kan da hojik hai ba imphal ukhul lambi se da chatpa ya de kari gino number 1 takul macha cheno ma chapya chikai kan chati ba khun amani sigi chapa se khun amani leba khun amani se atoba chati na takul na taba atoba chati na tawa hai ba sing se da moi da thingba ngame se kai gino ha kan moi da nomai leba arms leba ro tadi hai ba khun mari se da mi amamam akhoi gi moi na BSF ogera CRP ogera manipur police ogera company ani ni thamaga irang se lui de pok thamba kai gi hedo hosbok thamde hai nga even hai ba ham se da police pok changba ngamde akhoi litan gi police osina changu bada changhala ke hagumba adumaina adona hariba maham singda government of India amasung government manipur na chap chaba public order se maintain to ge mo the will power do ude aduga masing leitabra haidi masing leiti haibadi yaroi ke na kan 2023 ge matung da taptai lai central military forces hojik su Bengal election ge chakra matung da hojik 178 companies lai re 178 companies plus 180 hairone 170 to 180 labor companies is the company tara mutang ada da thambam da kari gi ngamoi doino hai 178 chiregi irang labor pham sing aduna irang labor mafam da di thamdaba haiba sing je kada da thamge hapse aduna akhoi no ju pam base government of manipur government of India after 2023 Churachampur incident amana litan incident ki matung da kari security measures lokhalle habase manipur gi prajada takko matum oire heb thamjage ba aduga masida toriba mi se conflicting way hata di suppose gari se mi amna thawadi gari do magi kado do yawni bahum do yawni adu manipur gi security aspect se da khoi urise gari se mi ma thona thawe amana chief minister se security advisor kado gi advisor Kuldip Singh na pai mana unified command gi mana hoji security measure se masi kai guna kanda hana thoki bo order do kakti bo hoji security advisor se kaino oi manmark ta kaino phambai wani chief minister na my last clause the job dugi aduna security measure se chief minister should tawi home minister should tawi adigi kaino should tawi security advisor should tawi army should tawi asana phul should tawi sera bishop to BSF tawi kana na tawi no se tasina khangde akoina haide manipur situation je solve tawi hatari one leader one command anybody oisanu phajana autang targa decision law matam da yani somda amana thajini asome changhal loi aduna masigi mayam se resolve tawi hatari will power kanba
अदिगे सेंटर हाइबसु ख मुनब ngam tare ko yade akoi si public order is akoi state schedule ni state subject ni akoi masi toge adu manipur gi da leiba praja pumba se wahan loi aduga masis da akoi da lochilak da haiba ba haibu akoi gi citizen chola ba aduga magi khun cholak da madui da magi inquiry to da base sab chaba ari magina state amge subject se magi macha sola di mana ngapum to eba ngapum tok ba wahi nganga ka di prajana mo den pe da solakani adu ko gi praja asan ka sawan tholei do ngangi do duna wari ba praja du gi moina yum leita ba khota ba aham ba immediate resolution pi ba lekham chapam gi compensation pi ba ahum su da punish to ba criminal sing identify tor ahum je to de kai di suloi lore aduna punishment to hai ba map se pull up to view maduna tadi akhoi praja map se wa bana lore ni na thamde okay ja yam chumi ozana huje hangbi ki bu hangdo hojik thogla iba irang mayam sidai da 2023 gi me gi tarik ahum aduga mu recently akhoi gi kano ki litan yu khrul gi thodo gi tholok matam sida kadi akhoi gi kano sing se security lokhala gi habu wafam sim lai de aduga hujik bi trong law gi ni akhoi gi CRPF ki CRPF ki akhoi gi battalion de gi kap thorak pada pan da na miyo akhum lebak ti bada lai ki da ba adu ki so akhoi gi judicial inquiry ta u habu se miyam ga chokpa demani ana sigum ba mayam mama akhoi si kaim phok taw da ba si hujik po kadi kadai phok ba akhoi gi kano torage thoi ba hirang sigi akhoi gi development je hai tare aju sarkar gi mai kai gi kai lokhala gi hab ji tang ta ba miyam da utta ba hai tare si sina du mayam sina dum demand after demand hai tare mayam sida dum leita han da ba gi pot na makati adu mak lei an sigi za asmaina akhoi gi sigum ba sida allegation hai tare security force yaushin bagi adum sometimes sigi allegation involving security forces hai tare sigum ba especially akhoi gi assam rifle gi pot che yam toina sumain lak pasina akhoi gi public ta singaningai ba suspicious oi bagi pot na makadum lei do sigum ba se sum akhoi gi moi asum yaushin bagi mowong si yam sum toina tawsilak pa duga yam matam sang su tawsilak koi pot na makak lak pa ta daga di kuisu kuisile hai tare ja irang ja horak pa de gi miyam da chingna bagi pot si ma dum tawe duga moi gi mami si ma chaung ta be pot am khak le aduna ma sai gi matang da koi gi steam panel sing su pan bi khre ko na sai gi kano to bada inquiry to ba khotpa aduk masi thijin ba khotpa judicial inquiry matang su am pan gi hai tare aduna moi se dum yaw be po se dum pal laga leira bani yam dum toina hai laga leira ni kem tari huju phuk taw de adu su aduga dum kamjong gi da sun thoklei sini involvement ba sam rifle gi dum yam dei pen da be hai tare lisang kin asum chathar lei taraga di masi po se adum aphabadi urak ningai di consequences se lei do ma le ja kamai tham bi ding swai se koi asam rifle ki involvement da koi manipur gi koi tampak ki ta sai pe sum yeng matam da akoi inquiry to ki bese koi nisang jama tam da ai asam rifles na hat pa da irom sarmila na hau ki ba ma acho ba duna aspa ji kari no ma ya khang ki ba ma atopa ma dana manroma thangjam manroma gi incident se da inquiry ma taw ba matam se koi happen nisang ba ya si kai matam da kari ma thaba ma tawraga ai se accountable ai se free hand thadok pa accountable kitang di oi ko ai to kusira si ya de ko have message se government always speak da bane free hand pi da di man eton ba to hai de akhoi gi low society praja gi khanda ba society ma tarakani aduna praja sola badi magi own agency government agency ne asana rifle army police ai government agency organ ngakta ne mo se lawful organization ngakta ni akhoi public na mo trust toraga akhoi the sub to na ba organization ne ba soira adi yade ko have se even manorama incident akhoi disam matam da aspa lai bari na mo se ko ba yade pha ba yade adubu matam du da 17 asam rifle gi CEO du kauraga matam du gi inquiry du di akhoi gi state gas subset to bani pang upendran to bani adu mahom je nuai te na atopa da mafam du muk toraga shift toraga madur inquiry to ri du ne ba so to adu torok ta di mo se lepe ba kai henjan ba yade ko ne adu na smai to ta di inquiry ek ki makhada ko ba ya ba ari inquiry access support departmental inquiry am da to matam da icham tam na miem na akhoi soina to ba se kana de ba lawful oibo oitadi madugi makhada madula ibe recommendation do madur FIR toraga recommendation ni matur action local pe lakane ba adu masi to ti kanan to ge hakanda moi loina ko bangam ba kanguna ko gadab ne ba suppose asana poli involve tore ama tore moi loi ko ba kabi kanan to to no manipur assembly house committee na loina ko bangami na tara inquiry ek ki makhada mo si loina ko bangami aduna sumana atu gi level la to ba inquiry na tari departmental inquiry ma da to bodru moi ko bangam moi aduna nuna to ri kari no hana phajana khoi de ngang moi do khumak te ba si bauda ha moi mau ta moi piaro na je thadro pore tolak pore aduga madu ba chap chap chana madu counter to ba ya ba
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯨꯡ ꯑꯁꯨꯛꯇ ꯀꯗꯥꯏ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯂꯣꯌꯣꯗꯨ ꯃꯤꯅꯤꯠ 5ꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯅꯦꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯀꯥꯞꯄꯤꯗꯣ ꯃꯤꯅꯤꯠ 5ꯁꯤꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯈꯣꯟ ꯇꯥꯔꯝꯒꯅꯦꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯈꯣꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯈꯣꯟꯁꯨ ꯇꯥꯞ ꯇꯥꯏ ꯍꯧꯕ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯌꯥꯝꯁꯨ ꯅꯛꯄꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏ ꯀꯅꯥꯝ ꯄꯥꯏꯊꯣꯛꯇꯤꯔꯣ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗ ꯍꯪꯕꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯈꯨꯝꯃꯛꯀꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤꯗꯣ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯃꯗꯨꯅꯇꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯄꯦꯜꯂꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯁꯣꯜꯂꯛꯑꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯎꯠꯄꯤꯌꯨ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕꯤꯒꯅꯨ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯀꯟꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯟꯖꯒꯦ Okay, sir. Hojiki ojan